Kum kajing burom berkenmau it yala ujong umama, kayin kasem jong ubak jon pakma, bam kuai haduar ublay. Kelapen saknam ya kerteng jong i, dakaba penmi ika music video, belajar kerteng kletno. Ya kani kajing ruai la play pejba, da ufadar Festus Shadap, hakas ngibalang hakajing alang, balapen long, hahol jong school Saint Gabriel, Higher Secondary School Opar Shillong. Hakane ka music video, la shim bentar ka samla jo ana pakma, kabade ka kun persa kum kapuran, samla miki, rigid, long bahasisha kung rem bat kiwi. Katkum kajia thu isamla jo ana, baya kani kajing ruai la tauhi, dauba jan pakma, menba udang don hakani kasla perthei, syapang kajing im jong uwe uparalok, ubala sya ino hala kajong kasamla. Badia kani kajing ruai la play pajba, haka YouTube channel, bala ai karteng, jo ana pakma channel. Bandor yang kena kecil buai ipa John Lapau ismu ini dan peta kecil kemen kecil kembau jadi poin berani di John dengan itu ruai monikai ibun iki kumi Indian Navy ila train dan peta hari bat ila Yengru polisi nak jaga jom kerja penriu jom kaya kesat ismui lu kata-kata yang apa mai ilo senyang jaga rijungi baca kerja penriu baca ni kibahaya bahasa di kali hobi ini bagi kemau ini kali ke lembaga kali ke jigruai lembaga kali ke video kebagi ini persa kecil kina Kristum berbandur berkembang bersama yang kenal pada kerja kecil jangan berdaya kenal mengkerfu berdoa di pesan kepada Kristum ianya jogi kong baik berdukun beberapa jual lain no jadi menjadi baru berdua bahaya bahasa di waktu jual di hakiman di bayar dan lahani di ayu berdaya kenal mengkerfu berdoa ini bagian la pandai umpang ini ya kali andai bikinan penmi susu di cingruan di kaki cingro sinyang bentar cai pendeu na bentar kabah kamian ka sinong kathau ka cai pendeu jadi kaya kasan kumba ni saya semua ini kapor na kaki ia semua bagi penmi pun di cingruan di cingsyang di pun di cingtem penjai kubeli binagyan sismat man kapor katba dan yo kapor dan pau jiwa nama kade di no senyang kapor krauta maru agustin buku siapa terbawa ini kibarwai kituai asin dengan sekian kini kibarwai kini pau jiwa kipenok di spasi sia jai penriu sia keimlang kesana
kajing temu bakong sanhi kadai tang ban pensa nami mama liat John Pakma iba la dai teng navy iba tre hasa marine te hakapor ba idan syadakar barabor mostly hapo Visakhapatnam te I thau ki jing roi ken lingkot tu sa kibun ki dangbun ki jing roi ki ba I thau ki ba syapangkari ba I ba mo syapangkari khasi ai nama ba I miss palat hiru nama bidan barabor syabar te I kani ka jing roi ka di kawai na ka benta kawai na ka jing roi ka ba I thau ka haji sya ka kerteng klet no yanga tambah kat kum ka jing ong jing ba riji ka along tu lengdi ban ai kerteng ta so ni ai no klet no te ka haji shisha kata ka de ka story syapang kat kum ka jing thu jong inya ilok jong imama liat John Pakma iong ka de ka life story jong iwe tarlok ba jong imama John menchua kata ka jing I no jong itai samla jong itai tarlok jong mama kan so I thau yang kata ka jing roi halor based on the true life story of his friend panggumta hi bat kani ka jing roi ka de tang man pensa kenau iet ya I namar ni da iet shisha hi I te sebab ilong I father figure hi yang aku long mandring kan ni ka jing roi piong ar benai la shimbenta da I rijiet da la jetip hi baro I ba miki da la ba sha ikot I ba jelau I long bha shisha khong thorem but I ribut but iweiru iba syek barabor ba syek yarap ini ban nyak kali I suman datta mentai khamuan yang karai te itaru ishmenta kunta Joanna Pakma channel Joanna Pakma ngin persang kat bala nama ngaya la jong hikai so it's tough for me to get time to bangan pelak por bangan night shooting bangan moh tang kisi shooting kata Saturday Sunday ngi haban persang hu ladang ikwa ban mang ya shikmat kata ka ngakwa hi ban pelak shue ke jingrai ke baila tau ngam kwa bakan chusap nok untuk kan ketika jing pensa jing kenal ya ki bahyeng di bala khano jong I John Pakma ketika jerwai ban pensa jing kenal de kini jerwai nga shimbenta ban rwai ban shimbenta top shop kenika video te lengba jong pi baro nga kwa ban request ya porlok ki ba juso tenat ban sangap ban page di video ki jerwai kasi bakinya subscribe lam tang kata kalat ke ba ban kentiu di sub phong jong kinong roi kinong film marba ka pathem tadi tang YouTube ka ban ra si karan san jong kejempet ni kisah phong jong konsen lah